Mm. Antuka leo ninapenda nikiwaonesha kuhusu Wakristo ke muko tofauti aina mingi sana. Kuko wenye wanayua Mungu kupitia kuomba sana, kumchezea. Donge aina ya dasi yote Wakristo viko naye. Antuka Wakristo wa zamani haiko sawa leo. Leo wei wachaka yua kucheza. Wapasteri wa zamani haiko sawa leo. Leo wachaka yua kuomba, wanayua kukimbiza mapepo. Nitawaonesha kwa matendo, sitawaonesha kwa kuongea. Antuka mlesi, mufate hii video kwa hapa kidogo. Ule ni pasteri mwenye anayo kuombea watu juu wapone. Mufate na hii video hapa yule. Mwimbaji wa kwanza njoo ule anayo kumchezea Mungu. Unaona dasi? Mufate na hii hapa. Ule naye kumwimbaji wa pili anayo kumchezea Mungu. Mufate na hii hapa. Antuka Wakristo munafika mbali. Munafika mbali. Sasa wakuya kuabudu na sanamu ya Yesu. Mungu tu. Mufate video hii hapa. Nyepeke mumejionea. Mumejionea. Sijua kama Wakristo munafikisha dunia wapi. Mumefika mbali. Mwile majeste zenyu, mwile maombi yenyu, mwile madasi zenyu na mwile kuabudu yenyu. Munafikisha dunia mbali. Antuka msisemake kusema Mungu na muna nyepeke peke muko na jilaumu pasipo kuyua. Vile njo vyenye nilipenda nikiwaambia. Vile vyenye muko nafanya haiko vitu. Antuka muko nafezelesha sana dunia. Wanadamu muko na wafezelesha. Yesu mateso kuna tupata. Ile njo pigo yenyu. Ni juu ya yenyu. Antuka njo vile.